Mbombela Fanatics yami host Limpopo Mokgaleng la Mbombela Stadium bekakahlanga ama-fans e-TS Galaxy kuphela nema-fans e-Golden Arrows mara namakepula bekakhona la makepula ngikavele ngimsukele ngikambuta ngenzaba ya 51 million. TLP ayisagubhi esigodini nyalo seyegubhe America. Ya i-TLP ikhombisile ukuthi ingenhla kakhulu e-South Africa manje seyideserve ukuthi iyokhombisa abantu ngaphesheya kwetulwandle ukuthi yona inali-build talent akubonile eSouth Africa ukuthi ingenhla kakhulu. It's time now he goes abroad to show the world ukuthi what is he capable of. Nduna yami kuyisizini yekucala yemfana i-TLP na ifike yagubha esigodini not only akazange agubhe esigodini kuphela mara ugubhe eSouth Africa yonke nduna yami mangakubuda bekuyinto leyo kubenzeni ilinzela and nineleni balandzeli be-TS bafana be-Orlando Pirates kunijabulisa nganani ukuthi mfana lo suka DDC amfana lo benza na 19 nyalo sona 20 ufikile ngesizini yakhe yekucala wakhona kuphusha wakhombisa wonke umuntu ukuthi ngesizini yami yekucala ngayishaya lo ngofika overseas. Ya eqinisweni besingakulindeli sonke especially mawubuka umnyaka wakhe akukavami ukuthi umfana lomncane mhlambe at the age of 19 years aphakamise ngalendlela bekaphakamise ngayo. Labaningi siyayisibabone mhlambe bamochera with age mhlambe nasebafika ampuru lapha kubo 30 years but yena lokhu kwende just before 20 years ukhombisile ukuthi ungenhla kakhulu so besingakulindeli kakhulu sibalandzeli bebhola lokho kodwa siyambongisa kakhulu ukhombisile ukuthi ungumfana lotimisela ebholeni because vele mawutimisela imphumelo yabonakala siyabonga kakhulu kuye ukuthi atimisele ukhombisile South Africa ukuthi ungenhla kakhulu. Rodman yami bathi ngeva bathini baveta ama-aeroplane lapha kune-CAF kune-Chiefs kune-Sundowns kune-Stellenbosch. Rodman yami wena ngikubona lapha Rodman angadi ngibone na Rodman itolo bekufika lenye ingwenya lele hamba sona kwenzakalani Rodman yami khuluma nami. Yeah no siphumile ku-CAF si-Orlando Pirates but it's a blessing in disguise because sizobuya sitofocus kakhulu kwe-premiership because sekusikhathi Sundowns dominator but kwamanje sekusikhathi ukuthi manje stop dominator nathi la eSouth Africa so kuphuma kwethu ku-CAF it's a blessing in disguise so abahambe bayodlala i-CAF it's okay we are fine with our premiership sitoyithatha this season yakho le nto kusho ukuthi masekho le siyayithatha this season akubo masekho there is no way le ye Orlando le nazo-ke na kanjani. Ngiyabonga Rodman Maseko. Thank you bhuti wami.